Vi niste odavde. Izbjeglice iz kontinenta. Malo. Relativno, da. Otkud ste? Možete evo pogađati, ali nećete nikako pogoditi kombinaciju. Ja sam inače iz Bosne, ali sam u Istri već 15 godina. Dobro. Ona je rodovna iz... Ja sam rođena u Beogradu, ali tata mi je odavdje i tako živjela sam već posvuda, a evo sad u Šibeniku. Tako da stvari smo se ovaj izbora. Oprostite, slastičarnica Jam. Jam... Tu je negdje. Gore desno i onda kad dođete do onog trga ima više štekata. Skroz uz kraj. Ok, hvala. Da vidimo kako je šibenska kapa. Mi malo ovako kreni da vidimo kako je iznutra. Ovo je... Stina? Mogu probati? Oba dvoje. Kaj oba dvoje?